Dobrodošli v nov vlog. Zalimana sem še, spala sem 4 ure mogoče. Ta vlog se začenja v petek in sicer jaz sem že doma. Mikica je z mano. Včeraj po streamu ful pozno smo prišli ob 1 zjutraj in zdaj montiram angliški vlog. In pol ob 11 gremo jaz pa sestrična pa bratranec na kosilo Omi pa dedanu. Mislim, da delata burgerje, ker gremo pol v Pulo na koncert Peter Grašeta. Bratranec je imel karte in je rekel, če gremo, pa sem rekla, ja, 3 pesmi pa poznam. Tako da ja, in pol bomo ostali. Eno noč pa se drugi dan šli kopati in pol domov in pol moja ta praznuje, tako da pester vikend, probala bom čim več snemati, tako da spet grem v Pulo. V enem mesecu 2-krat v Puli in koncert je prav v areni Pula, tako da bo ful lepo po moje. Zdaj bom še malo montirala, pol pa se grem stuširati, zrihtati, ker že kar hitro štartamo, da če bo slučajno gužva, ker je le petek. Ja, bomo videli. Lunika, Malika, pridi. A si mala? A dvije? Eno. Samo roko. Roko pa dol, da je Ja, prste imaš, tako na stran, tako ne? Tako. Evo bom eno kombučo spila. Postojanka 85. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we, baby. The night is young, so let's have some fun. If you love me right, yeah, this could be the summer of our lives now, honey. Give it to me like you know you should now, baby. This could be the summer of our lives, the summer of our lives. The sunset's on fire, tell me your desires. We're not getting tired, baby, take me higher. I'm Sunday in love it, come on. Косяти. Ой-ой-ой. О, Песі. Something, I know that you want it, boy. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we. Кажи. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love? Come smadimento. Rolaže. Oh my god, li kaka si. Mika že komaj čaka Božiča, ne? Ja. You put my favorite še song malo. on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but Ne znam na olju peč se prijema. Jaz sem drugo rundo, tako da takoj obračam. Ker sem pač pustila, ker jaz sem na žaru na ena in pač pustiš na eni strani in ful malo obračaš, to moraš pa skozi. Pa tudi ni te fal, je pač, ja, glavno. Ne gre mi to. Prvič pečem olje, nam zakaj so mene zadolžili za to, da bom vse kožo strgala iz kure.
Že 5 let. Si živč. Napornega vikenda je konc, da gremo malo nazaj. Nismo se pol šli drug dan kopati, zato ker je bil dež in smo pol samo šli pojest. Je ta fabrika na Koroškem in jaz sem si izbrala ene rezance z gamberi in sem se tek najedla. In pol drug dan je moj ata praznoval, tako da smo pekli zun in se družili cel dan. In jaz sem še vmes video malo montirala, tako da ja, to je bil moj vikend, hitro je šel mimo, pa tako, bom rekla, ne naporno, ampak dosti stvari se je dogajalo, tako da ja. Zdaj sem pa nazaj ponedeljek, je sicer je dan s praznik, ampak jaz začnem ta teden kar s ponedeljkom, ker zdaj 3 dni nisem imela live streama in ja, bom ta teden imela 6 live streamov, torej en dan bom sam fraj od live streama, zato ker se počutim malo bedno, ker me 3 dni ni bilo in ja, je kar dolga za stream. Zdaj bom ful za spakirati, pa prinesla sem si ful stvari iz vrta, predvsem paradajza, ker bom kuhala, verjetno jutri, paradajzovo mezgo, v bistvu omako, kakorkoli in jo bom vložila, kako se reče, ne vem, pač dala v te glaže in zakuhala, boste videli, bom vam pokazala. Tako da tu imam zdaj ful stvari, mama mi še baziliko dala, jo moram dati v vodo, da ne bo venela do jutri. Tu imam mali paradajz, paprike, na koncu imam tu še neke murke, ful stvari. Tu imam to ogromno solato in pa ta paradajz bo pa za skuhati. Tako da ja, ful imam robe. Forever, forever. I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. Ok, zdaj pa treba nekaj pojesti, ker še nisem, pa če hočem fitness iti, da bom imela malo moči. Mama mi je dala ostanke pohanga, tu imam kruh polnozrnat, pa paradajz si bom malo narezala, to je to. Drugače pa sem razpakirala, ta make-up še pospravim, Mikica spi. Pol me čaka še, da prvo oblečem pojslo, malo tu pospravim. Avto bom še nekaj nesla, načeloma sem pa ok. Baziliko imam tukaj v vazi, malo preveč močen vonj je, pa ne vem, koliko je to cool zaradi mačke. Tako da sem raje bom dala. Drugače sem pa imela odprto, da se mi je ful fajn ohladilo čez vikend, ker pač sem lahko malo bolj normalno luftala, ker ni bilo mačke in bolj hladno. Tako da zdaj na 24 stopinj moje stanovanje, končno prav priješ, pa je hladno, mislim. Ja, tako da, fajn občutek. Da vam še pokažem mojo sliko. Tako izgleda tukaj nad mojim računalnikom. Sicer računalnik pa vse te kabli ne izgledajo fajn. Zaenkrat še vedno me čaka to, odlagam. Mogoče si moram kak YouTube video za motivacijo pogled, kak si organizirati kable. Imam organizator kablov, ampak vseeno. Dobro, moram zdaj jesti. Ja, moje hitro kosilo, pohano kruh. Meni je za kečap in tu sem si naredila paradajz, salatiko, sol poper, baziliko in balzamični kis. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 Ok, jaz sem se odločila, da bom spucala računalnik, ker je kriza. Najprej treba vse te stvari odstraniti.
Ga bom nesla na balkon, pa ga bom zunaj spucala. Napačen sprej sem si pripravila. Tisti je bil za fiksirati risbe. Sem šla po drugega, ko se mi zdi, da vam je že malo slabo. Dobro, to steklo bom z magično krpico mogla, ker je čisto fikasta, ampak to. Evo, stream se začenja. Jaz sem spravljena, jaz sem si mila glavo, pogrela sem si pasulj, tako da bom zdaj to jedla. Mika nekje v Mari spi. Danes bomo to dokončali, ker je že cajt mojega Johnny Deppa, tako da ja, dajmo. Evo, večerja po streamu. Dokončala sem risbo. Mika spi. Da probam tudi Lidlov humus. Mislim, da sem ga že. Malo več ima kislje, tako da ima kisnet, oziroma nekaj kislega. To se vas spomnim. Kar pri šparovem ostala. 4 ure sem streamala, tako da ura zdaj že pol ena. Dober dan. Dober dan. Ja, ura je počasi bo 1. Jaz sem se spravila, spila moj čaj, gledala YouTube, pripravila par stvari, naredila plan za danes. Najprej grem v fitness, pol grem v trgovino, imam par stvari napisanih, moram iti v ful različnih, moram iti v Mr. Peta, moram iti v Altedi ali Pepko, nekaj od tega in danes bom skuhala mezgo. Ja, danes je kar plano, da demo. Prva postaja Mr. Pet. Evo, sem kar 3 kupila, ker je bil nek popust, pa naredila sem si kartico, da dobivaš bonuse, ker gumico sem pozabila. Evo, pa sem nazaj. Šla sem v DM, ker rabim to peno za WC, jaz kupim to od DM-a firmo, je bolj poceni ene biovrečke, ker mi zmanjkuje moj predragi svinčnik, jaz imam ta Ashy, ampak zdaj samo številka piše, ne piše več ime, ampak ja, 015 je Ashy Brown. To sem kupila kot nek peki papir, ampak se lahko tudi pač, tako da se malo prilepi, ne vem točno, če sem sploh to kupila. V glavnem, ja. Pol imamo tukaj Mercator, kečapa mi je zmanjkalo in sem pol kar tega brez cukra vzela, ker ne rabimo cukra v kečapu, a ne. To sem zadnjič prvič kupila in mi je bilo ful dobro, pa ful ima beljakovin, 350 ml je, pa ima 35 gramov beljakovin, pa res je dobro.
Sem kar 2 vzela, pol sem pa še tam na oni sekciji, ko imajo tudi malo več teh fitness stvari, sem vzela za foro tega malega, ta mali čokoladni sirup, ta je od Poleo Sport. Sam da probam, nisem odla velikega vzeti, ker ne vem, če mi bo dobro. Pa bom probala. Pol sem videla te bombone za trening, kao da med treningom vzameš, je pa iz grozdnega sladkorja in pač da naravno energijo. To mi je izgledalo kot neki brownie, proteinska čokoladica, to je za kdaj, ko nimam cajta. Mini mozzarelle, kot sem rekla, ker imam ful paradajza. Zdaj sem pa vzela en hummus in sicer z bučnimi semeni, pa je ful dober, tako da me prav zanima. En moj preljubi feta sir, ko je že narezan, pa je v slanici in ful dlje zdrži, ko pa oni v vrečkice. Oh my god, to sem videla, ful imam rada Milky Way in sem videla, da imajo hot chocolate. Sicer je malo vroče in ne morem še tega jesti, ampak ima še mini čokoladice, te Starsenet in ja, še znižano je bilo. Narezano sadje, mascarpone rabim zato, ker malo sem zmrzovalnik praznala in sem najdla te, ko neke princeske so, ko sem jih pekla in mi je ostalo in nisem imela dosti kreme, tako da bom naredila mascarpone kremo, jo bom nafilala, pol bom pa stopila malo čokolade za na vrh. V bistvu, testo je kot princeske, ampak to so bile nekaj drugega bilo v glavnem. Ok, nadaljujemo v Hofer. Laneno sem kupila, že nekaj cajt ga hočem kupiti. Jaz sem to včasih ful jedla, to je res velik pakl, 600 gramov, ker sem imela težave s prebavo. Nimam težav s prebavo, ni pa ono taka, ko bi mogla biti. Imam tudi čija semena, ampak ja, laneno seme je znano za to. Lahko ga namočiš, lahko daš v jogurt puding, tako da sem si kupila proteinski puding. Da bom to s tem jedla ali pa si bom samo vodo dala pa spila, sej to je bolj za zdravje, ne za okus. Brokoli, koruza in glih sem imela na seznamu zero kolo. Pa prejšnji teden sem govorila, kako rabim jaz eno hladilno torbo, da ko grem v trgovino, pa grem pol vmes v fitness, da lahko dam te kapsule not in da se nekaj pokvari, če imam kaj iz hladilnika ali pa celo zmrznjenega. In je bilo 5 evrov. A ja, mešano je. Oh no, jaz mislila, da bo vse zero kola, pa dobro. Pa dobro, imam pa hladilno torbo, to je važno, pa 4 zero kole, 4 so pa navadne. Mislim, da je bilo malo manj kot 5 evrov. To je to iz trgovine, pol imam pa še tukaj, šla sem v Pepco, pa v Tedija, pa v Tediju niso imeli takih glažev fajnih in sem pol v Pepco to kupila te, to sem še v Mr. Petu kupila te vrečkice, ker dam pač, ko čistim WC, da dam vrečko, da ne smrdi iz koša. Laser sem kupila, ker ga še nima, tako da ga bomo sprobali. To sem že enkrat kupila, pa sploh ni delalo, tako da upam, da bo zdaj delalo, je pa tako čist poceni. Najmal je sicer trda, ampak se pele miš, tako da bomo videli. Ja, Mercator je imel ful lepe flaše, prav ono za mezgo, take malo više, pa ne one ful z oskim vratom. Pa so imeli na Pika kartico znižano in jaz še zenjam Pika kartice in pol sem bila tako jezna na sebe, da sem si šla narediti Pika kartico, ampak ja, je dobim po pošti. Tako da bojo te čist cool zaenkrat. Upam, da jih bo 6 dosti, jaz mislim, da bo, če ne imam pa še verjetno kje kako prazno od kakih kislih stvari. Zdaj si pa že riž tukaj kuham. Tukaj sem vzela ven prej lososa, ki ga bom spekla v airfryerju. Zraven si bom še brokoli skuhala. Tako da moram zdaj dati stvari v hladilnik pa nekaj pojest. Kako sem lačna. Gremo jest. Ok, sem se najedla, zdaj pa gledam video, kako je laneno seme in sem se naučila ful stvari. Pa ne, da ne kupiš praženo laneno seme, to ni praženo. In ni fajn, da kupiš že zmleto, ker nima toliko teh pač dobrih stvari. Ker sem videla, da so imeli tudi mleto verzijo in je bolj, da si sam zmleješ, preden da pač uporabiš. Tako da si bom kar v blenderju to naredila. Sicer imam mlinček za kavo, ampak se mi ga ne da pucati. In pol si ga bom dala v polovico tega, ne bom celega spila, polovico tega. Sicer imam 2 žlici, ena žlica bi bila čist dost za vsak dan, tako da bomo zdaj to zmleli. Ok, je šlo. Sicer sem mogla malo posredovati, ampak cool. Pa je tudi dobro, da jih v hladilnik daš. Dobro, jaz sem si naredila make-up, malo sem gledala YouTube, vam pokažem, kaj gledam. Jesenske videe. Nič se ne sramujem. Nas sem ene par video gledala in tak
na meni YouTube ful mi da neko inspiracijo in sem se ful fajn počutila zjutraj, ko sem začela gledati. Zdaj, mislim, odvisno, kaj gledaš, a ne. Medtem, ko sem si delala make-up za stream, sem si namakala noge. Ne vem, če sem vam povedala, prst na noge sem se poškodovala, oziroma noht. Ko smo šli v Pulo, se usedem zadnji v avto in se butnem v ona vodila, kjer je sedež, a ne, pač železo. In je šlo direkt pod noht. Svinjska je bolela in pol me kri začela teč glih, pač preden da smo štartali iz mute in ja, pol me je skozi bolelo in zdaj se mi malo gni, oziroma tek teče mi nekaj ven po moje, ker se celi, pa ne vem, karkoli. Ne vem, mi bo noht odpadal, ne, ni videti, da bi štrlel stran, ampak ja, tako da si pač malo namočim, pa umijem. Malo sem si skrajšala noht. Danes sem imela prvič zaprte čevlje in je bilo malo bedno, ampak se bom že navadila. To sem si delala, namakala sem si noge in ker sem že glih imela namočene noge, sem si pol pedikuro naredila, ne bom tega kazala, ker pač, ne vem, je malo mogoče ukabno. Vse mogoče sem enkrat že kazala, ampak ja, jaz imam ful take suhe pete in če si jih neredno brusim, je katastrofa. S kremo sem si namazala in zdaj imam pač z okne gor grozdje. Zdaj poletje, ko nimam z okno gor, se mi zdi, da imam bolj take suhe noge in še bolj hitro dobim to suho kožo, oziroma se mi koža nabira, tako da to sem zdaj delala. Zdaj imam pa še 1 uro do streama in v bistvu ne vem, kaj sem z lasami naredila, ne vem še, ampak ja, imam 1 uro in sem se odločila, da bom kar pripravila paradajz, ga dala kuhat, mogoče mi ga rata celo lupiti in sem pole ready za, da ga v bistvu sam skuham, zmučkam in dam v šalce in jih skuham. V glavnem, gremo. Blue dew, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Ok, te so sveži, te se bojo pa čist malo skuhali, nič predolgo. Jaz to vodo dam stran, tako sem pri nekomu videla, tako da, upsi, ta voda ne stane. Zdaj eni čebulo pražijo, jaz je ne bom, jaz bom sam solila. In bo res samo paradajz in malo soli. In seveda pol bazilika še. Not blue. Blue dew. Ok, evo jih. Lahko vidite, da se že kar sami lupijo in to bo čisto enostavno. Da ja, dajmo, malo so vroči. Blue dew. Bad mood. Sorta whitney and jaded, but let's not talk about you. Broke out a song on a rerun. Are you out of tired singing all night long? Who's gonna save you? Who's gonna... Stream je končan, jaz nadaljujem z mezgo, ampak sem lačna in si bom naredila jajca pa slanino. Zakaj? Nekaj mi je bilo slabo prej, ne vem zakaj. Pa ne moram narediti ono mascarpone za te poljubčke. Tako da, veliko dela me čaka, pa prej nisem imela cajt pomiti, tako da. Tu not bom pa itak pol kuhala te glaže, tako da. Oh my god, dajmo. Evo moj zajtrk, večerja, Se bom lotila file, pol na koncu pa to. Gremo najprej jesti, ker sem lačna zelo. Mika, kamikaze! Not blue.
Test. Ta krema je res ful simple, lahko daš tudi na mafine, cuker, vanilja, mascarpone. Sorry za Twitch. I'm telling you right now, why you I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh, oh, I just feel so lucky. Oh, oh, still can't believe you love me. I hope it never ends. Let's be more than friends. Yeah. You know I'm here to stay every single day. Yeah. So hold me tight through the night. Ne boste verjeli, ampak točno za 6 glažev sem imela. Tako da ga ne bom nafilala. Zdaj pa skuhat. Si tako časiš, Mikica? Si tako časiš? Evo, le kako lepo zgleda. Wow, dajmo zdaj skuhat. Spet imam katastrofo. In ko zavre, to kuhamo 20 minut. Bom pa še zadnji enega dala, da ne bom pol to počakala. Evo, končno lahko delam take stvari. Mislim, vse prej sem imela kuhno, ampak ni bila moja, oziroma sem si jo delila in ne vem, fajn je, ko imaš svojo kuhno pa delaš take stvari, ko jih nikoli še nisem, recimo delala v mezgo in ja, počasi se bom še kaj več naučila. To, kar me pač zanima, nič brez dobene prisile. Postajam The Real Housewife of Ljubljana, Koroška. Zdaj pa, ko to zavre 20 minut, grem v tuš in mislila sem, da bom še editala, pa sem noška, ne bom. Malo se umiri, pa glej TV, Netflixala bom in bom pol liter magari malo preostala. Mislim, se nimam sile, ampak tako cel dan že skozi neki laufam, sem pa tja in neki delam in nimam sploh pauze, tako da si moram vzeti zdaj, da bom jutri sveža. Crazy girl, jump! It's just us two. Ok, tukaj jaz sploh končujem, že dolgo nisem rekla, da lajkite ta video, če vam je všeč, naročite se. Ne rada prosim, pa nimam rada, da je to v neki rutini, da vsakič rečem in si preslišijo. Tako da ja, mi ful pomagate, če lajkate ta video, pa če se naročite, če še niste, zato da vam pol moje videe vrže ven, da ne zamudite, ker imam ful več ogledov, ko imam pa naročnikov, tako da eni še niste naročeni. Ok, bye! Missing someone.